Ka jinyaki ka Green Tech Foundation daking syak tangan bandawa weng ya ka sokal bagi company Taj Hotel Tata Group bantai hotel remdo halumpong deng ha umyam kala kring ya ki paj ba na keleng banwan ai mensim ki long kemi ki samla ki noilam sang balang ki noilam sinong gawan ai mensim ya dikhot ke Green Tech Foundation ba pelong ya ki syak tangan hamadan marki silong hanin ka sngi hanin ba khandai sngi ba uchaman ka Green Tech Foundation ba no Bansudo nonglang wa syara sa hospital lami sa ujina sekretari ba ritri lengdo ban beteng ya kajik dengan hak tegi jaka kawai kalong kemiru kebadai ke nongyalam ke women organization riboy district ka kong Mary June mersyang kasyak dengan lang halo keni layo banyak keren giri pajba kibawan ai mensim syakani ke jaka syak dengan hak bagila penrem juro ya kani soka MD itu kebala kuman haduk gini gisngi kila ong du bakal day ke por ka Green Tech Foundation ban khotno da ka jing lompat ba wat ban sim da senjam ko bakhamjul ban lektur sekretariat ban penbor ka ni soka ka blek kuman ban pen ulong ka jing dawa jung Green Tech Foundation nama ba kim sngap kim syak skor habaya da klenti ka ba jai Pemulai te tamalong ngam ong bangade na pemulai mga penpa ka ta kajing long nomulai ningo so khipa ken long ba habangade khasite berokhai ngi ha ngi de ka hok ka chongi ken bangane mi madan kaching i angi iman ka singi ngam dadan kaman batai te ki khna ki babuan ki bala nang la start ga long so much educated but no employment nama bile ladang lik sini stay contract basis bet te ka cimut cokong contract basis pat kalong ba kalong hak experience ka songa ka mga kalong ba kalong lada pitres hitam 3 minit kana roang hilang bikin merah he nan cing lai le da himiyo su ban ki sini stay ngam da ka baburam ya ki ba sim contract ro mo lada ki de ki khasi ngaburam ya ki niyo experience hala dang itre ke kam tamala da ki yo hida ki de khal pat kam peres nasiono dan kini ki cing ya lente ki babuan ang ta kesulong napat bangangan ngade nak benta bang iya kemarin ngam dadan kaman kena kata dan malong ke cing mi cong ni belit patem de ba ong bangan ni ya te ngam la sa ba play ki awan ni kadon ke kita ma te ke ngan ai ba play ya serum ro cing ya siniang ro cing ya te hantai te pe ki long kemen pe ngam ma ka ba ki badan patte ki dang ya se kali dan si dan bidang ya de ki enta ngata he ngam dan man kedok te da matang ko wengan ban ke message ke baklan ha ka ne so bha kitu ki babat bore kami mariang kordit he sia nomor ba ngam I am not against here ba ngawan song satan man ong ba I have a potential like for political no ngam political science da kum no ngan dan ya kata dengan anin ngam tup ngalong ready na banta kain banca ya kesim so ngana man ya ngalaya le telut ta tamatang ko pa kalong ba sumbaha wat kata ya ki hok sung kamarang namanga kacing de chonga ba kamarang kalong chan ba dat ngala yo pia namanga e ba ki sedang ban ya komen da ka burong ham tam ya ki kana sam lapar kasi ngaduan hanai ngaro ngapan ngam social media pe sia baru khai ngi penan kabile nama teng ngidan kama tengi liki biat mendai tele taman nyat touch screen ha itu stop te ka ya ken yang ngidan hanai te bat nga kanai banga support da ka ban mesir hiam ya kan ke Green Tech Mac Foundation India nama ngai eta nama ka ribhai ke pelingca te ngapa ngas ngoba lada kan ia ka pelingca cong kari kasih kamot kan ke do nun kan ke do nun ma kan ke lumpang dang na kaina kan ke catchment area ro ha ka baki sim ro khat ha kiwan dadan kamangan pensai bi kibun bi sama pertemata pa kile content tibati yang katakan kiwan ha ka de tourism ngam long against ya kana development but it should be transparent and it should be based on eco-friendly sustainable development. Thank you. Wanan yan apalan kra ngawan ban support dia kanika Green Tech Foundation no nang dia kini kena samlah ni bat koi ngada kwa na du dono na do mensiam bangan kentu ki para kasih kara jeng subhasi ya mi ba ban wan ban kershan lem ya ki dia
Marka ni kam dei syutang ka mat ke batang ya ka wei ka phang mo kala de nak benta kari bakaja bende jangi de sobhaya mi badan se wan ban kershani ki tang kata ka wei ngaka pare ki parari para khasi jangi ki bende jangi sobhaya wan hamadan malki ban kershani ki tang kata ka wei syubon Slogan education habre ka JT juga Green Tech Foundation mar i bagi JT kalong ka donong rem mar kini ka seng ka bakila seng bila form kalong metik nak kementa kamarian te kini JT hadir mengila peg iki bor repair ini i bakalong ka JT donong rem mar ka jintu bu jengnut kini ka seng kalong menyata kamarian bakal lagi ka syak penjulur kini ki sim kido borok pat dimrat kimreng komunitif mata itu pun ba disembai di sim kini ki migratory birds iba pet itu kan bomu cika syong cika sasu ki syong tu di sin bangi ong bala dai katu ki cika ngit pentut no in snar kita ki hotel ni kinu gi jing snar kamut kawai ni jing ma tam ka mata ka long bai jing do no ini ki sembai ki sim kido ki ba pet cika ba per ben syong sa tu te nakali ang hinjongan so wan ni ka ai kersan ko purai ki Green Tech Foundation di habre ni ki habre ni ka JT juga Green Tech Foundation but ngasko bon ono ta gajah kene gedur ya se ngasko bon kerpat iki nong chong snow juga beri hiu trap bagian alang gajah kersan ke bukura ya Green Tech Foundation nang bagian gajah temu bagian jengnut jengki kan long ke ba gai bejob nak kemta ke jeng nek pensa bagian jeng dai kemarian ta dai bangi kuat kalian jengah ngawan ini ai gajah kersan bukura Green Tech Foundation Gisamla ngiwan hang ni ngiwan ban bawa ke jeng kersan nang ta ke jeng ki jong kene ka Green Tech Foundation nomor musutu ba ke jeng ki jong ki kalong ka ba syong nogrim kapadon bagi yui jengan nang menta ka alawe jong kari berkejat beriu ke jong ni nomor musutu ba ada om don kum kini ki kun samla lane ki kene ka foundation ka ban kami benia ban pet nang ta ka bha kamiat jong ka jo kami mariang ke jong ni nomor kata ngi nagliang jungi mi kun samla ngi wan hang ne in kersian met bat sim ya ke bakin ki para samla kin sim ya karai ba kumno ngi ru ngi lang ki bal kloi ban kersian nak beta kan ka jingi ki ini ki para ki jongi badon hang ni ki prasya nak benta ke jongi ngan mong nak benta ke jongi henry ki sya nak benta jongi pat kemadap sosi banyo i bakani gomen imat bakani gomen kamju kwa bangin yele kumba ka kwa daka ta bajai namar kumba pankan mau yapi bakani ka gomen hi naga por ka kwa kumban ong ba utlen udon kam ban bam ya kasnap baleng ong kumta namar ba por bangi ki example por bangi ki apo mor keneng hang tu por hadu bala ya mensau kibri jongi kabar kumbala jia po Garo Hills kalalong hadu balay mensau pan menta imat kani ke gomen kala kwa ro ba dia kini para jongi banlong do bikin poy sa kubor basasi andre ngina kalian jongi ki kwa banong humne go gomen badon burong lada pidang penterha ya ki handman ki para ki jongi ngi na kalian ka association ke jongi yang sasyong ban sa perkhat but ngi da karpat ya ki ne ki handman ki para ki jongi la galong bala to ye khot no da ka general meeting chisen nginewan la don kam ban ya march chadu cha secretariat ngine march ban ngi peni ya ka bor ke jongi ya ka government namar ngitip la da kata ka government la do pai ba don kata ka government kan le ayu kata ka de ka wei ka ji sio jonga but ka ji sio hi ke jonga marwei nga sio ba ka government kala pendunut ya kata ka hok long try man try jongi ki nong som chinong jong ka me kali ya jongi Kami try kamu sendiri, melekak kami try ke sini buat cepat jumpi. Oh, bahagia. Istilahnya kan dan kami try ke jumlah jumpi.